ku gura diya xwe nake miyeser nabe. Di vê hêlê da çîroka Aliyê Pûrto û Dewazê Pîrmûsî ji hêlekê ve dişibe çîroka Filîtê Quto, ji hêla din ve jî dişibe çîroka Gero Kulik. Aliyê Pûrto jî gura diya xwe nake, diçe ser Dewazê Pîrmûsî û Dewazê xalê xwe heman qederê dijî. Kilama çîroka Aliyê Pûrto û Dewazê Pîrmûsî hema bêjin hemû dengbêjî stran e. Reso, Şakro, Mustefayê Cangoranê, İhsanê Şêrwêranê û yên din. Awaz û naveroka çîrokê û stranê yek e, lê hin tişt cuda ne. Ji ber wê yekê me berê xwe da heremê em çûn Milazgir û Erdişê. Milazgirê apê Evdirehmanê Hacî Mihemed û Levendê Evdila, li Ercişê parêzer Mihemed Şefîq me ra çîroka ku ji mezinê xwe guhdar kiribûn û bihîst bûn parvekirin. Deka werin ez ji we ra we çîrokê bêjim. Nîveka yekemîn ya sed sala nozdemîn da li herema Motka Bilîsê navbera Pîrmûsiyan û Elîkan da pevçûne çêdibe. Ji Pîrmûsiyan koka malbatekê tê qelandin. Dayika Seyran li gorî şaxê çîrokê yekê jî pîrika wî dewazê piçûk dibin sîtilekê da berdişêre dema ku Elîkî dikişin ew jî dewaz hildide û heman heremê diçin hine gundê din da disistirin. Dayîk dixebite mala da dewazê xwe mezin dike. Dewaz ku mezin dibe, dibe xortekî bede û benjbilind û jêhatî. Dema ku bav û malbata xwe jê dipirse, dayîk jê ra dibêje min şopa wan winda kiriye. Rojekê li gerêne şivanê hevalê dewaz jê ra ew çîroka malbavîstana wî ya ku mezinê xwe guhdar kirine parve dikin. Li gorî şaxekê çîrokê jî dewaz bi firgûna ga gênim dibe êş ji ber dora ar hêrandinê bi yekî ra pev diçe lê dixe milê wî dişkêne ew jî xwe nagire dibêje tu hema xortê min î. Tu xasî mêrî û camêrî Elîka koka mala bavê te qelandin. Here tola xwe hilde law. Dewaz ga û gênim li wir dihêle û rastê rastê mal. Dikeve pêsîra diya xwe. Dayika Seyran êdî nikare xwe jê xelas ke, rastiyê jê re dibêje.
دیواز به 18 کیسان و 12 برانان ل بلیس شورکی گریده سر شور خوشی دنویسینه که پارزوان فقیر و فقاران لگوری شاغه که چیروکه جی دنویسینه قصاص سر 25 میران جویشون داتر او کسین که دست وان خوینا مالباتا ویده هی یکو سر وان دخواه گلیه بلیسه ج بره و ریا کاروانه هن ریبر پیشیا کاروانه دبرن و دشیلینن درباره دیواز دا شکایت شده بن لی دیواز بخون ناشیلینه ناهیله کس وان کاروانا بشیلینه و کس نحقیه فقیر و فقاران بکه جبر که به سری را کرنا دیواز را ایدی گلی اولیه عثمانی جی پر سر دیواز دا نای جویشون داتر ناو دیواز سرانسری ولات بلاف دبه او قاچاق و فرار خو وی دگرن تینه و در و دورا وی جردک آواد به خویشکه که دیواز ایدی ج بری کو قلاندنیه آنجی دما کو قلاندنیه پر نای زانین به پورتوی علی کی را زوج بیه ج پورتو خارزیه کی دیواز جی هیه علی پورتو علی خورده که 15-16 سالیه دیواز سر پورتوی زاوی خوشی دخواه علی دلیدینویه مزن مالباته هش علی تجید کن وی دخوازم بشینن سر خالی جه را دبیشن هر تاوی جردا دیواز خالی خوب و دما دکی فرسند لیخه وی بکجه توی هم تولا باوی خو هلدی هم جی اوی تراب و ناف علی به بریار یه هره دما سیرانا دی دبیه لاواد که نخوازه کره وی هره سر برای وی شر لاواد که لی علی گره دیا خو ناکه دچه جم خالی خو دیواز به جردا خویه خود ده ناسین خال جید بجه تمام علی خودی درد که دما که ایدی خارزی خو اولیه
جوی باور دکه تبی خود گرینه روژه که گلیه بلیسه دا دیواز دخوازه خو بشو جلوبرگی خود خه شوری خوشی داتینه دکوه آوه علیه پورتو علیه خار زیوی دچه شوری خالی خو هل ده داجو سر خالی خو دما دیواز پید حسه وک قلنگ مهان نیسانه سرداد قیره طاقت چوک علی تیم براندن او بزروی دقته دیواز بری خارزی خود ده علی کی خود گیهین مال جانت علی گولو لو برخی مشترا نگوت نچپ شو دوازه پروز کافر دی بتاله های لو دوازه پروز کافر دی بتا میره کی ازاری زربه زخورا شوره که احساس کریه لکاما قابل سے حجده کی سانانه لا قصاص سر میره کرمانجا علی لا جان علی دو گوده لی دای ربن دوازه پروز کافر دی بتال یکو کادر آمازی زکتیه بسیده گال مکره گازی جان باش لا ولا شوار قلت كي ما هم قلت كي نوا دل مقاتي حالي مبيا حالي سير رواني قل سر شو عايده علي لا علي كل لا درابه برخي مزك علي كي خلق ما بازار